abantu amagana bashyigikiye ko hashyirwaho ubutegetsi bw'abasivili bakomeje kwiroha mu myigaragambyo mu duce twinshi two mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum. Ku rundi ruhande hari abandi bamaze iminsi 6 bigaragambye basaba ko hasubizwaho ubutegetsi bwa gisirikare. Abigaragambya bose basaba ko hakwiye kugira igikorwa kugira ngo igihugu kive mu gihirahiro. Kuva ku gatatu abantu bakomeje gusaba ko habaho umutuzo. Impande zombi zishobora guhura imbona nkubone kugira ngo zivaneho ikintu cy'icyo bakimaze iminsi gitutumba. Kuri ubu impande zombi zamanuye ibitambaro byanditseho amagambo y'abigaragambya. Ariko abigaragambya bagumye ku ijambo ryabo bavuga ko abaturage bahisemo kuyoborwa n'abasivili. Ku rundi ruhande ariko abashyigikiye abasirikare bo bagaragaye bambuka ikiraro gihuza umujyi wa Khartoum n'agace ka Bahel kari ku rundi ruhande rw'uruzi rwa Nile. Bafashe amafoto ya Minisitiri w'Intebe Abdallah Hamdok bacishamo imirongo mu kimenyetso cy'umusaraba w'umutuku. Kuva ejo hashize abayobozi b'impande zombi basabye abayoboke babo kubahiriza uburenganzira bwabo bahanganye mu gihe bigaragambya no guha agaciro ibitekerezo byabo. Babisabye mu gihe kandi abayobozi bo ku rwego mpuzamahanga nabo bavuga ko ibi bintu bishobora kugera kure nk'uko byagenze ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 gushize ubwo haragiye kuba kudeta yaburijwemo. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP kuri uwa kane byanditse ko niba impande zombi zumvikanye ko hakwiye kuba amahoro, bishatse kuvuga ko imihanda yari ifunzwe yerekeza ku kigo cya gisirikare kiri mu murwa mukuru Khartoum rwagati yongera kuba nyabagendwa. Amaduka menshi yo mu murwa mukuru Khartoum ntiyafunguye. Abayobozi bategetse ko amashuri yose yo mu gihugu nayo adafungura. Mu ijoro ryakeye urubyiruko rwagaragaye mu mihanda yo mu murwa mukuru rwigaragambya rusaba ko ubutegetsi bwose bushyirwa mu maboko y'abasivili. Uru rubyiruko rushaka impinduka rwumvikanishije ko iyi myigaragambyo ikwiye kuba nk'ikimenyetso cy'ibyabaye muri 2019 ubwo nabwo habaye imyigaragambyo ikomeye yamaganaga perezida wariho icyo gihe Omar el-Bashir wari umaze imyaka 30 ku butegetsi kandi wafatwaga nk'umunyagitugu. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.